God, I bless you. እግዚአብሔር ሆይ ከፍ በል በሉት። I lift you up. ማደሪያ ይባረክ በሉት። Blessed be your habitation. አመሰግናለሁ በሉት። I thank you. ልዑል ሆይ ተባረክ። Oh, my ልዑል praise. ሆይ ተመስገን። I thank you. እናመሰግናለን። We thank you. ክብር ይገባሃል። You are worthy of glory. ጌታ ኢየሱስ ሆይ ከፍ ከፍ Worthy of በልልን። honor, be thou exalted. ለሁሉ እናከብርሃለን። We thank you for all. ማደሪያ ይባረክ። Blessed be your habitation. ማደሪያ ይባረክ። Blessed be your dwelling. እግዚአብሔር ሆይ ተመስገን። God, we thank you. የዘላለም አምላክና አባት ሆይ እናመሰግናለን። Eternal God and Father, we thank you. እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ሆይ ከፍ ከፍ በልልን። God, our Father, we thank you, be thou exalted. ሁሉ ለአንተ ክብር ይሁን። May all be to glory of thy name. አድርገህልናልና ተመስገን። You have done us so well, we thank you. ጌታ ኢየሱስ ሆይ ስምህ ይባረክ። Lord Jesus, blessed be your name. ጌታ ኢየሱስ ሆይ ከፍ ከፍ በልልን። Lord Jesus, be thou exalted. ሁሉ ለአንተ ክብር ይሁን። May all be to the glory of your name. በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም In the mighty name of Jesus. አሜን Amen. አሜን Amen. አሜን Amen. ሃሌሉያ። Hallelujah. ከጥቂት ደቂቃ በኋላ እንደገና እግዚአብሔር እናመሰግነዋለን። After a few minutes, we shall be thanking the Lord once again. ምክንያታችን ደግሞ Our reason being, በዚህ ዓመቱ የመካከለኛ ጊዜ ላይ in this midst of the year, የጉብኝት ጊዜ ነበር። it had been the time of visitation. እንደ ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር ጎብኝቶናል። At the church, God has visited us. ስንቶቻችሁን እግዚአብሔርስ በግለሰብ ደረጃ How many of you ጎብኝቷል? have the Lord visited individually? የመጀመሪያው ዓመት የትንቢታዊ አጋማሽ ጨርሰን We finished the first half of the year prophetic time. ከትናንትና ጀምሮ ደግሞ የሁለተኛው ትንቢታዊ አጋማሽ ውስጥ ገብተናል። Beginning from yesterday, we have now entered the second half of the prophetic በማዕከሉ season. የነበሩት ሁለት ወራቶች ደግሞ የሽግግር ወራቶች ነበሩ። The 2 months in between were times of transition. ዘመቻ ለክርስቶስ መውረስ የመነቃቃት ጊዜ ነበረ። It was a time of revival, also taking territory for Christ. ብዙዎችን እግዚአብሔር በቤቱ አጽንቷል። And the Lord has established many in his house. ብዙዎች ከክርስቶስ ጋር እንዲገናኙ አድርጓል። And the Lord has made many to encounter with him. እኔና እናንተም ወጥተን እንድንመሰክር እግዚአብሔር እድሉን ሰጥቶናል። And the Lord has given us the privilege to stand before him and ስንቶች testify. እግዚአብሔር እድሉን ሰጥቷቸዋል? How many of you have been given the privilege? ሃሌሉያ። Hallelujah. የሆነ ሁሉ ከእግዚአብሔር የተነሳ ነው። All that has been done is because of him. ማንም ክብሩን ሊወስድ የተገባ የለም። There is none that can take the glory. አንድ ነፍስ በእኔ አማካኝነት በአንቺ በአንተ አማካኝነት መጥቶ ከሆነ If there is a soul that has come to the Lord by the reason of any one of us, ያመጣው እግዚአብሔር ነው። it is God that drew him. ክብሩን ሊወስድ የሚገባው እሱ ነው። And he is worthy to take all the glory. ሞገስን የሰጠን በአንድ ሰው ፊት እግዚአብሔር ነው። It's God that has given us favor before a እጆቻችሁን ከፍ person. አድርጉና Therefore, lift up your hands. እግዚአብሔር ሆይ ተባረክ Tell በሉት። him, God, I thank you. አመስግኑት፣ Thank him. አመስግኑት። Thank him. ሃሌሉያ። Appreciate him. Hallelujah. አመሰግንሃለሁ በሉት። Tell him, I thank you. አመሰግንሃለሁ I በሉት። thank you. አመሰግንሃለሁ I በሉት። thank you. እግዚአብሔር ሆይ ክብሩን አንተ ውሰድ በሉት። God, you take the glory. ጌታ ሆይ ተባረክ በሉት። God, I thank you. I ስለ bless ሁሉ you. አመሰግንሃለሁ I በሉት። thank you for all. በጌታ በኢየሱስ ስም አመስግነናል። In the mighty name of Jesus, we have የዘላለም given አምላክ thanks. ስም ይባረክ። Eternal Father, blessed be your name. ስለዚህ የበረከት ዝናብ ቀን እግዚአብሔር ሆይ ስም ይባረክ። We thank you for these showers of blessing ክብር service. ሁሉ ለገናናው ስም ይሁን። May all the glory be በጌታ to your በኢየሱስ thunderous ስም። name in the mighty name of Jesus. አሜን። Hallelujah. ለእግዚአብሔር ታላቅ Come ክብርን on, give him ስጡና mighty ባካችሁ glory. ተቀመጡ። Appreciate him and I'll take your seats. ሁላችሁንም በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ወደዚህ ወደ ልዩ የምስጋና ቀንና የበረከት ዝናብ ቀን እንኳን ደህና መጣችሁ እላችኋለሁ። I welcome you all in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost to this Thanksgiving and also showers of blessing services. በልዩ ትንቢታዊ መልእክት እግዚአብሔር ለባሪያው ተናግሮ ይህ የምስጋና ቀንም ነው። In a special prophetic message, the Lord spoke to his servant and said, this is the day of Thanksgiving. እንደዚሁም ደግሞ ልክ እንደዛ ሁሉ የበረከት ዝናብ ቀን። The same way it shall also be the day of showers of blessings. ስለዚህ
በሁለቱም በኩል እግዚአብሔር ይጎበኛናል። So the Lord shall visit us both ways. እግዚአብሔር ይጎበኛኛል የሚል አንድ ሰው ኢየሱስ ይላል። Somebody that believes the Lord shall visit him, shout Jesus. ሃሌሉያ Hallelujah. ክብር ለኢየሱስ Glory ይሁን። be to Jesus. መጨረሻ ላይ ጥቂት Finally. ደቂቃዎች እግዚአብሔር እንደገና ተነስተን በዝማሬ እናመሰግነዋለን። መዘምራን ይዘጋጃሉ። May the choir be ready, for we shall be praising the Lord once again later on. ዛሬ እንደ ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔርን ለምን እያመሰገንን ነው? Today, why are we thanking God at the church? ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory be to Jesus. ለምንድን ነው እግዚአብሔርን የምናመሰግነው? Why do we thank him? ሉቃስ 17 ከ17 እስከ 19 ላይ In the book of Luke chapter 17 from 17 to 19. ሃሌሉያ Hallelujah. ኢየሱስም መልሶ አስሩ አልነጹምን? ዘጠኙስ ወዴት አሉ? ከዚህ ከልዩ ወገን በቀር እግዚአብሔርን ሊያከብሩ የተመለሱ አልተገኙም አለ ይላል። And Jesus answering said, were there not 10 cleansed, but where are the 9? There are not found that returned to give glory to God, save this stranger. ሃሌሉያ Hallelujah. ክብር ለእግዚአብሔር Glory ይሁን። be to God. አስሩ አልነጹም። Have not 10 been cleansed? ሃሌሉያ Hallelujah. ምክንያቱም የተፈወሱት አስሩ ናቸው። Because there were the 10 of them that were cleansed. ለምስጋና የተመለሰው አንድ ነው። But only turned one person. ሃሌሉያ Hallelujah. ስለዚህ ከአስር አንድ ነው የተመለሰው። So one out of 10 returned. እኔ ብዙ ጊዜ ይህንን እላለሁ። I say this several አንድ times. መሰዊያው ላይ ከሚመሰክረው ሰው ጀርባ ዘጠኝ አልመጡ አሉ እላለሁ። Behind a person, a single person testifying on the altar, the 9 have not yet come. ስለዚህ ዘጠኙንም እያሰብኩ አስሩን በአንድ ላይ ነው ማመሰግነው። So thinking of the 9 that have not come, I thank God for the 10. እኔ እንደ አንዱ ነው ይበሉ እስኪ። And somebody say, I am like that one leper በሉና that has እኔ returned. እንደ አንዱ ነው ይበሉ I እስኪ። am like that one person that has ሃሌሉያ returned. Hallelujah. ከዚህ ልዩ ወገን በስተቀር አለ። Save this stranger. ልዩ ወገን አለ እዚህ። Is there any stranger here? ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory be to ከዚህ Jesus. ልዩ ወገን በቀር እግዚአብሔርን ሊያከብር የተመለሰ የለም። Except this one stranger, no one has returned to thank the Lord. የሚያመሰግን ልዩ ወገን ነው። It's the person that gives thanks is a strange ስለዚህ person. ስታመሰግኑ When you thank the Lord, እግዚአብሔር በልዩነት ይመዘግባችኋል። and the Lord will register you as a strange person. ሃሌሉያ Hallelujah. ዳዊት ለእግዚአብሔር ልዩ ነበረ። David was a stranger to God ምክንያቱም ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሰጣል። because he was glorifying the Lord, thanking the ከሁኔታ Lord. ጋር የተያያዘ አይደለም። His situation was not attached with what is done, እግዚአብሔር በልዩነት ነው የሚያየው። but the Lord considers him specially. ኢየሱስ ጌታ ነው። Jesus is Lord. ዛሬ አንድ ሰው በልዩ ለመታየት ምስጋናን ይሰጣል። Today somebody will thank the Lord to be considered special before the Lord. ምስጋናን ለእርሱም ይሰጣል Is ዛሬ። there anyone that will thank the Lord? ሃሌሉያ Hallelujah. ክብር ለኢየሱስ Glory ይሁን። be to Jesus. መዝሙረኛው መዝሙር 103 ላይ ሲናገር In the book of Psalm 103, ከቁጥር 1 ጀምሮ from verse 1, ነፍሴ ሆይ እግዚአብሔርን ባርክ ያል። bless the Lord, O my soul. ሃሌሉያ Hallelujah. ነፍሴ ሆይ እግዚአብሔርን ባርክ፣ Bless the Lord, O my soul. ምስጋናውንም አትርሻ፣ And forget not all his benefits. አልረሳም ብሎ Somebody say, I shall not forget. ነፍሴ ሆይ እግዚአብሔርን ባርኪ፣ አጥንቶቼ ሁሉ የተቀደሰ ስሙን። Bless the Lord, O my soul, and forget not his benefits, who forgiveth thy iniquities, who heals thy እግዚአብሔርን diseases. ስናመሰግን አጥንቶቻችንም ሳይቀር ነው። When we thank the Lord, even within ourselves, we thank him. አንደበታችን ብቻ አይደለም፣ Not only our mouths thank him, ሁለንተናችን እግዚአብሔርን ሊያከብረው our whole ይገባል። being will thank the Lord. አሜን Amen. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory be to Jesus. አጥንቶቼ ሁሉ እግዚአብሔርን ባርኳል። Even my bones, my internal parts, ቁጥር thank the 2 ላይ Lord. ሲናገር In verse 2, ነፍሴ ሆይ እግዚአብሔርን ባርክ አለ። bless the Lord, O my soul, ምስጋናውንም አትርሺ። forget not all his benefits. ለምን ቁጥር 3 ላይ ሲናገር Why in verse 3, ኃጢአትሽን ሁሉ ይቅር የሚል Who? ደዌሽንም ሁሉ የሚፈውሳል። who forgetteth all thy iniquities, who healeth all thy diseases. ቁጥር 4 ላይ ሲናገር In verse 4, ሃሌሉያ ክብር hallelujah, ለኢየሱስ ይሁን። hallelujah. ሕይወትሽን ከጥፋት የሚያድናት በምሕረትና በቸርነቱ የሚከልልሽ Who redeemeth thy life from destruction, who crowneth thee with loving kindness and tender mercies. ስንቶች እግዚአብሔር ምሕረቱን አብዝቶላቸው። How many of you have enjoyed the mercy of the Lord? አሜን Amen. አሜን። Amen. አቤት ምሕረት የበዛል እንደኔ ያለ እንደኔ ያለ አዎ አቤት
ጸጋ የበዛለ እንደኔ ያለ እንደኔ ያለ እንደኔ ያለ አዎ ያመስግን እንጂ ስላደረክለት ሌላ ምን ቃል አለው? ሌላ ምን ቃል አለው? ሁሌ በልቤ እኔ የምመኘው አንተን ማመስገን ስምህን ማክበር ነው። ዓይኔ በርቶልኝ የውስጥ ሐሳቤ ክብርን አይቼው ልኖር ተገቤ ልኖር ተገቤ ሁሌ በልቤ እኔ የምመኘው አንተን ማመስገን ስምህን ማክበር ነው። ዓይኔ በርቶልኝ የውስጥ ሐሳቤ ክብርን አይቼው ልኖር ተገቤ ልኖር ተገቤ So he say, my eyes be enlightened, that I be fulfilled, thanking you. ሃሌሉያ Hallelujah. ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። Glory be to Jesus. እግዚአብሔር ብዙ ነገር አድርጎልናል። The Lord has done our several things. የተደረገልን ነገር ባለመብት ስለሆነን አይደለም፣ It is not because it is our right that we enjoyed all the things, ከምሕረቱ የተነሳ but by the reason of His mercies. ሃሌሉያ። Hallelujah. ስለዚህ ምስጋናውን መርሳት የለብንም። We should not forget His benefits. ኢየሱስ ጌታ ነው። Jesus is Lord. በምስጋና ውስጥ የተሰወሩ ድንቆች ምንድን ናቸው? What are the secrets or the mysteries that are embedded in thanksgiving? በምስጋና ውስጥ ስውር የሆነ ሚስጥራት አሉ። There are hidden blessings or mysteries እነዛን in thanksgiving. ሚስጥራት መረዳት ያስፈልጋል። We should understand all those ያንን mysteries. ሚስጥር ካልተረዳ ነው፣ Unless we understand the ያን mysteries, ሚስጥር ካላወቀ ነው፣ unless we know them, ሃሌሉያ hallelujah, የምናደርገው ነገር ሁሉ ዝም ብሎ ነው ማለት ነው። all we do is just a mere ለዚህ doing. ነው መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ ሲናገር በማስተዋል ዘምሯል። That's why the Bible says, sing with understanding. ሃሌሉያ Hallelujah. በመረዳት ልናደርገው ይገባል። We have to do it with ታዲያ understanding. ልክ ስናመሰግነው When we thank Him, ምንድነው እዛ ውስጥ ያለው የተሰወረ ሚስጥር? what are the hidden mysteries in our thanksgiving? ምንድናቸው እዛ ውስጥ ያሉ ድንቆች? What are the wonders hidden in our thanksgiving? ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 4 ከቁጥር 6 እስከ 7 ሲናገር In the book of Philippians chapter 4 from verse 7, verse 6 and 7 6 and 7, ጌታ ቅርብ ነው፣ በነገር ሁሉ በጸሎትና በምልጃ ከምስጋና ጋር በእግዚአብሔር ዘንድ ልመናችሁን አስታውቁ እንጂ በአንዳች አትጨነቋል። be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be known unto God, and the peace of God, which ቁጥር 7 ላይ ሲናገር አእምሮን ሁሉ የሚያልፍ የእግዚአብሔር ሰላም ልባችሁና ሐሳባችሁ በክርስቶስ ኢየሱስ ይጠብቃል። and the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. ከምስጋና ጋር With thanksgiving. ይሄ ሁሉ የሚሆነው ከምስጋና ጋር All the things are with thanksgiving. አእምሮን ሁሉ የሚያልፍ ሰላም አለ። The peace that surpasses understanding. ጸሎታችን ከምስጋና ጋር ሲሆን መልስ አለው። When our prayer is combined with thanksgiving, it has a reply. ሃሌሉያ Hallelujah. ክብር ለኢየሱስ Glory be ይሁን። to Jesus. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory be to Jesus. የምናደርገውን ነገር ከምስጋና ጋር መሆን አለበት። All we do should be combined with thanksgiving, ጸሎትን ጨምሮ including our prayers. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory be to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. ሃሌሉያ Hallelujah. ሌላው ምስጋና ከተፈጥሮ በላይ የሆነ የታሪክ ለውጥን ያነሳሳል። The other thing is thanksgiving will also provoke a supernatural thing in our lives. ሃሌሉያ Hallelujah. ምንም አይነት ሁኔታ ውስጥ ብንሆን Even though we are in any situation, ያለንበት ሁኔታ አይደለም፣ it is not the circumstance that determines ማን ነው ከኛ ጋር ያለው። who is with us. ስናመሰግነው When we thank Him, እግዚአብሔር ከኛ ጋር ይሆናል። the Lord will be with us. አሜን። Amen. ማነው ታሪክን ቅያሪ
ማነው ምስኪኑን አክባሪ ማነው የድሃ አደግ አባት He is the father of the poor. He is a changer of history. He will lift up the poor, change his story. Honors the poor, the downtrodden, the father of the fatherless. And strengthens the weak. The Lord stands by me. When night falls, darkness of life comes. There's the Lord by my side. He understands what is within me. He reads my heart. And he does not depend on any condition. It's only him that never changes. Hallelujah. Hallelujah. ስለዚህ አመስጋኞች ስንሆን When we are thanksgivers, እግዚአብሔር ከኛ ጋር ይሆናል። the Lord will be with us. መጽሐፍ ቅዱስ መዝሙር 22 ቁጥር 3 ላይ In ሲናገር the book of Psalm chapter 22 verse 3, በሌላ ትርጉም ላይ በእስራኤል ውዳሴ ውስጥ የምትኖር ይላል። he inhabited in the praise of Israel. አማርኛው በእስራኤል የተመሰገንክ አንተ በቅድስና ትኖራለህ። Though the Amharic says this, he says he inhabits in the praise of his people. ስለዚህ እሱን ባመሰገንን ጊዜ The moment we thank him, እግዚአብሔር መኖሪያውን ያደርጋል። he will do his dwelling with us. እግዚአብሔር አንድን ሰው The Lord, ሃሌሉያ hallelujah, አንድ ሰው ጋር መጥቶ ያው አይሆንም። he will not be with a person and the person remains that same person. አንድ ታሪክ ሰማሁኝ። I heard a story. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory be to Jesus. አንድ በጣም ኑሮ ሁሉ ያማረራት አንዲት ሴት ነበረች። There was a woman who was troubled with issues of life. ነገሮቿ ሁሉ የተበላሻሹ ናቸው። All things were messed up. ምንም አይነት ተስፋ የሚባል ነገር በዙሪያዋ የለም። There was none and no hope around her. ሃሌሉያ Hallelujah. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory be to Jesus. እና አንድ ቀን ንጉሱ በዛ በሷ መንደር ያልፍ ነበረ። And a king was passing by her village. ሁሉ ይጮሃል። Everyone was shouting. ከዛ በኋላ ንጉሱ እየጮኸ ሳለ አንድ ጥያቄ አለኝ አለች። As the man was passing and they were shouting, ንጉስ "Should I have a አንድ question?" ጥያቄ አለኝ አለች። Oh king, I have one question. ሃሌሉያ Hallelujah. ምንድነው ጥያቄሽ? ንጉስ ይመልሳል ተባለ። He said, "What is it?" The king will answer. ሃሌሉያ Hallelujah. ንጉስ ወደ ቤቴ ይምጣለች። May he come to my house. ሃሌሉያ Hallelujah. ክብር ለኢየሱስ Glory be ይሁን። to Jesus. በቃ እመጣለሁ አለ። He said, "I will come." ያው ንጉሱ ከመምጣቱ በፊት ከዛ በኋላ ቤቷን የንጉሱ ባለሟሎች ሄደው ቤቷን አዩ። So before the coming of the king, now his entourage went and saw the place. እሷ እንዲህ ብላ ነው የምትገባው። She was like bowing down to enter her house. አሁን በዛ አይነት ሁኔታ እንዴት ንጉስ ይገባል ተባለ። How can a king enter in such a way to her house? ሃሌሉያ Hallelujah. ቤቱ ይቀየር ተባለ። So they said the house has to be transformed. ቤቱ ተሰራ። And it was rebuilt. የንጉሱ መቀመጫ ሲታይ መቀመጫው ንጉስ የሚቀመጥበት የለም። When they saw the seat, there was no seat for him. ስለዚህ ፈርኒሽ ይደረግ ተባለ። So they ordered for it to be furnished. አሁንም እንደገና ሲያዩ ንጉስ የሚጠጣበት የሚበላበት ፕሌትም ሳህንም እና ብርጭቆ የለም። So also when they saw now, there were no plate, there were no drinking cups for the king. የቤት ዕቃ ይሟላ ተባለ። So all the house utensils be fulfilled again. አሁንም ንጉስ ምን ይቀምሳል ምን ይጠጣል እዛ ቦታ ላይ? And they now said, what will he be drinking and eating? አሁንም ለንጉሱ የሚያስፈልገው ነገር ይሟላ And ተባለ። let it be again put in place. ሃሌሉያ Hallelujah. ከዛ በኋላ ወጣ ሲሉ
ሰፈሩ አይገባ መኪና አያስገባም ለንጉሱ And when now they went out of the house, a car cannot enter the village. መንገድ ይሰራ ተባለ And now let road be built again. አጠገቡ ያሉ ቤቶች ደግሞ አጠራቸው እንዲህ ያለ ነው And now the house by the roadsides are also about to fall. ቀና ብለው ይሰሩ ተባለ And then let them be built again ለምን as well. ንጉሱ ሊመጣ ነው Why? The king is about to እስቲ come. አንድ ሰው ንጉሱ ሊመጣ ነው ይበል Somebody say the king is about to come. ሃሌሉያ Hallelujah. ክብር ለኢየሱስ ይሁን Glory be to Jesus. መጨረሻም ሁሉ ነገር ፈርኒሽድ ሆነ ተሟላ Finally, everything was put in place. ክብር ለኢየሱስ ይሁን Glory be to Jesus. ለምን ንጉሱን Why? ስለጋበዘች Because she invited the king. ዛሬ ንጉሱን ሊጋብዝ የተዘጋጀ ሰው Is there anyone ready to invite the king to his life, to his house? ሃሌሉያ Hallelujah. ክብር ለኢየሱስ Glory ይሁን be to Jesus. ምስጋና በምናመሰግንበት ጊዜ When we thank him, ንጉሱን ወደ ህይወታችን እየጋበዝን ነው we are inviting the king to our life. ያቺ ሴትዮ ምድራዊ ንጉስ የሆነውን ሰው ጋበዘች The woman invited an earthly king ታሪኳ to her house. ተቀየረ And her story was changed. እኔና እናንተ ሰማያዊውን ንጉስ እንጋብዝ But you and me, when we invited ስር the heavenly ነቀል king, የሆነ የታሪክ ለውጥ ይሆናል it will be a super transformation of በጌታ life. በኢየሱስ ስም የአንድ ሰው ታሪኩ ይቀየራል Somebody's story shall be transformed. ሃሌሉያ Hallelujah. ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን Glory be to God. ክብር ለኢየሱስ ይሁን Glory be to Jesus. ዕንባቆም ሲናገር ይሄን አለ Habakkuk said ምዕራፍ 3 ቁጥር 17 እስከ 19 in the book of Habakkuk chapter 3, ምንም እንኳ በለስ ባታፈራ በወይንም ማረግ ፍሬ ባይገኝ የወይራ ስራ ቢጎድል እርሾች መብል ባይሰጡ በጎች ከበረቱ ቢጠፉ ላሞች በጋጥ ውስጥ ባይገኙ although the fig tree shall not blossom, neither shall fruit be in the vines, the labor of the olive shall fail, and the fields shall yield no meat, the flocks shall be cut off from the fold, and there shall be no herd in the stalls. እኔ ግን በእግዚአብሔር ደስ ይለኛል በመድኃኒቴ አምላክ ሐሴት አደርጋለሁ Yet I will rejoice in the Lord, I will joy in the God of my salvation. ቁጥር 19 ላይ ለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ ጌታ እግዚአብሔር ኃይሌ ነው እግሮቼን እንደኋላ እግሮች ያደርጋል በከፍታዎችም ላይ ያስኬደኛል The reason is in verse 19, the Lord God is my strength, and he will make my feet like the hind's feet, and he will make me walk upon mine high places to the chief singer. ዛሬ ለአንድ ሰው የመልካም የምስራች አለኝ I have a good news for someone. የትኛውም ዝቅ ያለ ቦታ ላይ በትሆን Wherever you are down in the valley, እግዚአብሔርን በደስታ ስታመሰግነው when you thank the Lord with joy, እግዚአብሔር ታሪክህን ቀይሮ በከፍታ ላይ ያስኬዳል the Lord will transform your story and make you walk in high places. በጌታ በኢየሱስም በከፍታዎች ላይ ያስኬዳቸዋል You will be walking in high places in the mighty name of Jesus. ያመነ አንድ ሰው አሜን Somebody ይላል that believes shout amen. መዝሙር 149 ላይ እግዚአብሔር ቃል ሲናገር In the book of Psalm 149, ከቁጥር 1 እስከ 4 ላይ from verse 1, ለእግዚአብሔር አዲስ ቀን የተቀኙለት ምስጋናውን በቅዱሳኑ ጉባኤ ነው እስራኤል በፈጣሪው ደስ ይበለው የጽዮን ልጆች በንጉሳቸው ሐሴት አድርጉ ስሙን በዘፈን ያመስግኑ በከበሮ በመሰንቆ ይዘምሩለት እግዚአብሔር በሕዝቡ ተደስቷልና የዋሃንም በማዳኑ ከፍ ከፍ ያደርጋል praise ye the Lord, sing unto the Lord new song, and his praise is in the congregation of the saints. Let Israel rejoice in him that made him. Let the children of Zion be joyful in their king. Let them praise his name in dance. Let them sing praises unto him with timbrel and harp. For the Lord taketh pleasure in his people. He will beautify the meek with salvation. እግዚአብሔር በሕዝቡ ተደስቷል The Lord has been rejoicing in his people. ስለዚህ ለእግዚአብሔር የምናቀርብለት ምስጋና እሱን ደስ የሚያሰኘው መሆን አለበት So the kind of thanksgiving we present unto him should make him rejoice. ያን ጊዜ እግዚአብሔር ነገሮቻችን ይቀየራል And then and only then the Lord will change all በዚህ the things that ማለዳ pertain የአንድ to us. ሰው ታሪክ ይቀየራል Somebody's story will be changing in the mighty name of ሌላው Jesus. ስናመሰግነው The other thing is when we thank him, የሚሆነው ድንቅ እግዚአብሔር ጠላቶቻችን ረዳት አልባ ያደርጋቸዋል the Lord will render our enemies helpless. ክብር ለኢየሱስ Glory ይሁን be to Jesus. መዝሙር 92 ከቁጥር 1 እስከ 2 ሲናገር In the book of Psalm chapter 92 from verse 1 to 2, እግዚአብሔርን ማመስገን መልካም ነው ልዑል ሆይ ለስም ዝማሬ ማቅረብ በማለዳ ምሕረትህ በሌሊትም እውነትህን ማውራታል
It is a good thing to give thanks unto the Lord and to sing praises unto thy name, O Most High. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory be to Jesus. ቁጥር 11 ላይ ሲናገር In verse 11, ዓይኔም በጠላቶቼ ላይ አየች፣ ጆሮዬም በእኔ ላይ በቅሙ በክፉዎች ላይ ሰማች። mine eyes shall also see my desire on my enemies, and mine ears shall hear the desires of the wicked that rise up against me. ሃሌሉያ Hallelujah. ሃሌሉያ። Hallelujah. ዛሬ ማለዳ ጠላቶቻችሁ እስረኛ ሲሆኑ አያቸዋለሁ። I see your enemies this morning becoming prisoners. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory be to Jesus. ጠላቶቻችሁን ረዳት አልባ እግዚአብሔር He ያደርጋቸዋል። will render them helpless. ሃሌሉያ። Hallelujah. መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ መዝሙር 89 ላይ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር In the book of Psalm 89, the Bible speaking, ቁጥር 20 ጀምሮ ስለ መዝሙረኛው ይናገራል። beginning from verse 20, speaking about the ባሬ parable of David. ዳዊትን አገኘሁት በቅዱሱም ዘይት ቀባውታል። I have found David my servant, with my holy oil have I anointed him. እግዚአብሔርን ስታመሰግኑ When you thank God, እግዚአብሔር ጠላቶቻችሁን ረዳት አልባ የሚያደርግ ቅባት He ይቀባችኋል። will anoint you a kind of anointing that will render your enemies helpless. ምክንያቱም የቀባዋቸውን አትዳሱ አለ። Because He has said, touch not mine anointed. በነቢያቴም ላይ ክፉ አታድርጉ ብሎ ሰው ግፍ ያደርግባቸው ዘንድ አልተፈቀደም ይላል። And do my prophets no harm, and they were forbidden to touch them. እግዚአብሔር ካልፈቀደ ደግሞ ጠላት ምንም ማድረግ አይችልም። If it is not the will of God, the enemy cannot do anything. ክብር ለኢየሱስ Glory be to ይሁን። Jesus. ምን ይላል እዚሁ ቁጥር 21 ላይ ሲናገር ዘው መዝሙር 89 ላይ In verse 21, እጄም ትረዳዋለች። my hand will establish him, will ሃሌሉያ። strengthen him. እጄም ትረዳዋለች ክንዴም ታጸናዋለች አለ። With whom my hand shall be established, mine arm also shall strengthen ያ him. ማለት ጠላትም ገፍትሮ መጣል አይችልም። That means the enemy cannot dash you and make you fall. ክብር ለኢየሱስ Glory ይሁን። be to Jesus. ከዛ ጠላት በእርሱ አይጠቀምም፣ የአመፃ ልጅም መከራን አይጨምርበትም። The enemy shall not exact upon him, not the son of wickedness afflicted. ምክንያቱም ቅባቱ በሱ ላይ አለ። Why? The anointing is upon him. የአመፃ ልጅ መከራን So አይጨምርበትም the አለ። son of wickedness shall not afflict him. የትኛውም አይነት የክፉ ልጅ አያገኛችሁም። No evil will locate you. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory be to Jesus. ሃሌሉያ። Hallelujah. ለምን እንደሆነ ታውቃለህ? ጠላቶቹን ከፊቱ አጠፋለዋል፣ የሚጠሉትንም አዋርዳቸዋል። Because the Lord said, I will smite his enemies from his face, and I will put them to shame that hate him. እግዚአብሔር ጠላቶቻችሁን ያጠፋቸዋል። The Lord will destroy all your enemies. ያመነ አንድ ሰው አሜን ይላል። Somebody that believes shout amen. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory be to Jesus. ክብር ለኢየሱስ Glory ይሁን። be to Jesus. ተመልከቱ። ሃሌሉያ። Hallelujah. ምን እውነቴና ምሕረቴ ከእርሱ ጋር ነው፣ በስሜ ቀንዱ ከፍ ከፍ ይላል። ቁጥር 24 ላይ My truth, but my faithfulness and my mercy shall be with him, and in my name shall his horn be exalted. ዛሬ ጠላቶቻችሁን ረዳት አልባ ከሚያደርግ ከመንፈስ ቅዱስ ቅባት ጋር መገናኘት ይሁንላችሁ። Today you shall be encountering with the Holy Spirit that will render your enemies helpless. ሌላም ድንቆች በምስጋና ውስጥ ያለው ምንም አይነት የሚገድቡ አስቸጋሪ ነገሮች እንኳን ቢኖሩ በሁሉም መንገድ እንድናበብ በሁሉ አቅጣጫ እንድናበብ እግዚአብሔር ያደርጋል። The other thing is, even though there are challenging circumstances in our surrounding, in spite of all those notwithstanding, the Lord will make us flourish. ያላችሁበት ቦታ ምንም ያክል አስቸጋሪ ቢሆን Whatever the surrounding is challenging, አመስጋኞች ከሆናችሁ but as far as you are thanksgivers, ልምላሜና ማበብ you ይሆንላችኋል። shall be flourishing. ለዚህ ነው እዛው መዝሙር 92 ቁጥር 1 ላይ እግዚአብሔርን ማመስገን መልካም ነው አለ። That's why in Psalm 90 verse 1 it says it is a good thing to give thanks ቁጥር unto the Lord. 12 ላይ ሲናገር In verse 12, ጻድቅ እንደ ዘንባባ ያፈራል እንደ ሊባኖስም ዝግባ ያድጋል ይላል። the righteous shall flourish like the palm tree, he shall grow up like a cedar in Lebanon. ዘንባባ የምድረ በዳ ተክል ነው። A palm is a tree of the desert. የበረሃ ተክል ነው። It's a tree of the desert. ሃሌሉያ። Hallelujah. እዛ ያለው በረሃ ሌሎቹን ያስቆማቸዋል። The situation, the aridness of that area will stop all the trees, እሱ ግን ይለመልማል። but this one will keep flourishing. በጌታ በኢየሱስ ስም መለምለም You ይሆንላችኋል። shall be flourishing in the mighty name of Jesus. አመስጋኞች ይለመልማሉ። Because thanksgivers will ለዚህ flourish. እኮ ነው ይሄ ተልእኮ ካያችሁ If you see this commission, ሁሌ ይለመልማል። will be flourishing all the time. በኮቪድ ወቅት እግዚአብሔር
Even during the time of COVID. Hallelujah. Hallelujah. ክብር ለኢየሱስ Glory ይሁን። be to Jesus. ገደቦችን የመስበር ዓመት ነበር። It was also breaking barriers or ሃሌሉያ limitations. ክብር Hallelujah. ለኢየሱስ ይሁን። Hallelujah. እግዚአብሔር 5000 ቤተክርስቲያን ይተከላሉ አለ። And the Lord prophesied 5,000 churches will be planted. 5000 ቤተክርስቲያኖችን ሳይሆን 5400 ቤተክርስቲያኖችን አጸዱ። But not only 5,000, but 5,400 were established. እዛው ኮቪድ እያለ እንደገና አሁንም In that same period for COVID, 10,000 ቤተክርስቲያንን እግዚአብሔር በዚህ ዓመት ትተክላለህ አለ። the Lord spoke again and said, "Thou shalt plant 10,000 churches." ከ11400 በላይ እግዚአብሔር ያንን አደረገ። But over 11,400 were again በአንድ established. ዓመት ነው እያልኩ In ያለው። just 1 year, I'm saying. ሃሌሉያ Hallelujah. ሃሌሉያ Hallelujah. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory be to Jesus. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory be to Jesus. ለምን መሰላችሁ? ይሄ ተልእኮው ዲኤንኤ ውስጥ ምስጋና አለ። You know why? The reason is that in the DNA of this commission is embedded thanksgiving. ይሄ ተልእኮ ያለ ምስጋና መኖር አይችልም። This commission cannot survive without thanksgiving. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory be to Jesus. እያንዳንዱ ነገር እውቅና ለእግዚአብሔር ይሰጣል። Because recognition will be given to God in everything. የትኛውም የኢኮኖሚ ሁኔታ ይህን ተልእኮ አላስቆመው። No economic circumstance has managed to stop this commission. ኮቪድ አላስቆመው። COVID did not stop ክብር it. ለኢየሱስ Glory be ይሁን። to Jesus. ክብር ለኢየሱስ Glory be ይሁን። to Jesus. አመስጋኞች ስትሆኑ When you are thanksgivers, በየትኛውም አይነት ሁኔታ እናንተን ሊያስቆማችሁ አይችልም። nothing and no situation can stop you. ሃሌሉያ Hallelujah. ሃሌሉያ Hallelujah. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory be to ሌላው Jesus. ምስጋና ከተፈጥሮ በላይ የሆነ ቤተክርስቲያን እድገት ያመጣል። The other thing is thanksgiving will now bring a supernatural church growth. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory be to Jesus. ኢቭን በዚህ ወር እግዚአብሔር አሳድጎናል። Even in this month, the Lord has made us grow. በሁሉ አቅጣጫ እግዚአብሔር አስፍቶናል። In everything, the Lord has made us, given us እጆቻችሁን ከፍ expansion. አድርጉና እግዚአብሔር Lift up your hands and አመሰግናለሁ። thank Him. Lord, I thank you. I አመሰግናለሁ። thank you, Father. I thank አመሰግናለሁ። you, Jesus. ክብር ለኢየሱስ Glory ይሁን። be to Jesus. ክብር ለኢየሱስ Glory ይሁን። be to Jesus. ሃሌሉያ Hallelujah. Holy Hallelujah. Spirit. Thank you. ቅድም አንድ ምሳሌ ተናገርኩኝ። I spoke something earlier. አንድ ፓስተርስ ሚቲንግ ላይ አንድ ፓስተር ቢሾፕ አብዮ የጠየቁት In one of the pastoral meetings, Bishop Abioye asked one person. እንዴት ነው ቸርች እያደገ ነው ብለው ጠየቁት። He asked him, "How is your church? Is it growing?" ስላይስ ግሮዝ አላቸው። He said, "A slight growth." ውቶልዋል። ክብር ስላይስ ማለት ቁራጭ ነው አይደል? Yeah, if it is a slice, it is a very tiny one. If it's slice, it's small. Hallelujah. የሰው ቁራጭ አለው እንዴ? Is there any kind of slice of a person? ክብር Can a person ለኢየሱስ grow ይሁን። in a slice? አንድ ሰው እግዚአብሔር አምጥቶ ከሆነ ጭማሪ እግዚአብሔርን ልናመሰግነው ይገባል። If the Lord has caused to bring one person, we have to thank Him for that one person. እግዚአብሔርን መስገናው ሚስት ያለች The pastor's wife is here, praise the Lord. እግዚአብሔር ነው እሷን የሚያመጣት የፓስተር ሚስት ስለሆነች አይደለም። It's not even God that brought her, not because she's the wife of the pastor. አልመጣም ብትለኝ ምን አደርጋለሁ? What will I do if she says I don't come? ተሸክሜ የቸርች ፓስተር ሚስት ሆነች ነይ። Will I bring her that come to church being the wife of the pastor? ያኔ ሾጣ ለብላችሁ እናንተም ትሄዳላችሁ። At that time you will say it's going crazy and you leave the place. ሃሌሉያ Hallelujah. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory be to Jesus. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory be to Jesus. እሷን እንኳን ያመጣው እግዚአብሔር ነው። Even it is God that brought her. ተንከባልዬ አመሰግነዋለሁ። I thank Him rolling on the ground. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory be to Jesus. ሰዎችን የሚያመጣ ማን ነው? Who brings people to church? ሰዎችን የሚያጸና ማን ነው? Who will establish them? እኔና እናንተን ተጠቀመብን ማለት አምጪዎቹ እኛ ነን ማለት አይደለም። It doesn't mean that we brought them when He uses us to bring them. እንደዚህ አይነት ጭንቅላታችን ውስጥ ካለ አሁን አውጡና ጣሉ። If there is such a mentality in you, remove it, take it off. ክብር ለኢየሱስ Glory ይሁን። be to Jesus. ያደረገው ማን ነው? Who is the doer? እግዚአብሔር ነው። It is God. ከኔ ስብከት የመጣ ማንም ሰው There የለም። is no one that has come because of my አሉን preaching. ራሱ እንኳን ብሪፍ የሚያደርገው እግዚአብሔር ነው። Because it is the Lord that will የኔ bring the word. ጩኸት አይደለም። It's not my shouting. ክብር ለኢየሱስ Glory ይሁን። be to Jesus. ሃሌሉያ Hallelujah. እጆቻችሁን ከፍ May you አድርጉና lift up your hands. እግዚአብሔር ሆይ በዚህ ቤተ ክርስቲያን እያየን ስላለው እድገት Telling God, we thank you and I thank you for the growth we're seeing in this church and in this commission. I thank you for the growth ክብሩን you አንተ called ብቻ in ውሰድ this በል። church, in the commission. You take all the Hallelujah. glory. Hallelujah. ኢየሱስ ጌታ ነው። Jesus is Lord. ኤርምያስ 30 ቁጥር 19 ላይ ሲናገር In the book of Jeremiah, ከነሱም ዘንድ የምስጋናና የዘፋኞች ድምጽ ይወጣል፣ እኔም አበዛቸዋለሁ አያንሱም፣ እኔም አከብራቸዋለሁ ታናሽም አይሆኑም። in the book of Jeremiah chapter
30 verse 19, apologies. It says, and out of them shall proceed thanksgiving and the voice of them that make it merry, and I will multiply them and they shall not be few, and I will glorify them and they shall not be small. ከነሱም ዘንድ አለ I'm out of them. ያ ማለት ከኔና ከናንተ That ዘንድ means out of you and out of me የምስጋናና የዘፋኞች ድምጽ ይወጣል አለ will proceed thanksgiving and a voice of them that make merry. የዝማሬ ድምጽ ነው It means a voice of singing. ሃሌሉያ Hallelujah. የሚተረጉሙት ብዙዎቹ እነሱ ስለሆኑ So, okay. So then the Hallelujah. voice of singing. ክብር ለኢየሱስ ይሁን Hallelujah. የምስጋናና የዝማሬ ድምጽ ይወጣል A voice of singing, a voice of thanksgiving. ከማ ከኔና ከናንተ ዘንድ From whom? From you, from me. ሃሌሉያ Hallelujah. ሃሌሉያ Hallelujah. ያን ጊዜ ምን ይሆናል አለ And what will be resulting? የኔ The ተራ result. ደግሞ አለ አለ And then እኔ አበዛቸዋለሁ I will multiply them. እነሱ አያንሱም There shall not be few. ስለዚህ የኛን መወጣት አለብን So we have to discharge our duties እንደገና first. እግዚአብሔር አመሰግናለሁ በሉ Tell him ቀኝ again, I እጆቻችሁን thank ከፍ you. Lift up your right hand. አመሰግናለሁ Tell him, I thank you. አመሰግናለሁ I thank you. I አመሰግናለሁ thank you. ሌላው ምስጋና ሌላው በምስጋና ውስጥ ያለ ድንቅ ምንድነው የትንቢቶችን መፈጸም ያመቻቻል The other thing embedded in thanksgiving is it will facilitate fulfillment of prophecies. በአመቱ መጀመሪያ ትንቢቱ ተነግሮልናል In the beginning of the year, there was a prophecy that came. ስምንተኛ ወር ዛሬም ትንቢት ተነግሮልናል Now this is the 8th month and still the prophecy has been told. እያንዳንዱ ስለመጣው ትንቢታዊ ቃል For all the word of prophecies that has come that far, እግዚአብሔርን ማመስገን we አለበት have to thank the Lord. መዝሙረኛው ሲናገር እግዚአብሔርን በቃሉ አመሰግናለሁ አለ And the psalmist said, I will thank the Lord in his word. እግዚአብሔርን ማመስገን ያስፈልጋል So we ought to thank him. ክብር ለኢየሱስ ይሁን Glory be to Jesus. ሁላችሁም ታውቁታላችሁ ሕዝቅያስ ላይ ሕዝቅያስ ታሞ ነበር በመጽሐፍ በኢሳይያስ መጽሐፍ ላይ You know all the story of Ezekiah who was sick. ኢሳይያስ 38 ከቁጥር 1 ጀምሮ The book of Isaiah 38 from ለሞት verse 1. እስኪደርስ ታመመ ከዛ በኋላ እግዚአብሔር ራሱ ትሞታለህ አለው He was sick and he was sick to death. እሱ ፊቱን ወደ ግድግዳ አዙሮ ጸለየ And the Lord told him, thou shalt die, and though he turned his face to the wall እግዚአብሔርም and prayed. ሰማና ነብዩ ኢሳይያስን ላከው And the Lord heard him and sent Isaiah ቁጥር again. 5 ላይ ሲናገር ሕዝቅያስን እንዲህ በለው አባቴ ዳዊት አምላክ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ጸሎትን ሰምቻለሁ እንባህንም አይቻለሁ እነሆ እኔ በእድሜ ላይ 15 ዓመት እጨምራለሁ Go and say to Ezekiah, thus saith the Lord, the God of David thy father, I have heard thy prayer and have seen thy tears. Behold, I will add on to thy days 15 years. እጨምራለሁ አለው He said, I will add 15 days. አሁን ገና Years, sorry. አልተፈጸመም እኔ ግን እጨምርልሃለሁ It has not been fulfilled yet, but I will add on to you. ይሄ እንዲፈጸም ሕዝቅያስ ምንድነው ያደረገው What did Ezekiah do for this to be ቁጥር performed? 19 እና 20 ላይ ተመልከቱ Look in verse 19 and እኔ 20. ዛሬ እንደማደርገው አለ I do today. ሕያዋን እነርሱ ያመሰግኑሃል The living shall praise thee. የአባት ልጆች እውነት ያስታውቃል አለ Because the father to the children shall make known እግዚአብሔር thy truth. ያድነኛል አለ The Lord shall deliver me, heal me. ስለዚህ በእድሜያችን ዘመን ሁሉ በእግዚአብሔር ቤት ቅኔዎችን አውታር ባለው ዕቃ እንዘምራለን The Lord was ready to save me, therefore we will sing my song to the stringed instruments all the days of our lives in the house of አልጋ the ላይ Lord. ተኝቶ እኮ ነው የሚዘምረው He was singing, sleeping in his bed. ክብር ለኢየሱስ ይሁን Glory be to Jesus. ገና ሳይነሳ እኮ ነው ለእግዚአብሔርን He የሚያመሰግነው was already praising the Lord before rising from the bed. ትሞታለህ የተባለበት አልጋ ላይ ሆኖ ነው እየዘመረ He ያለው was sleeping in his sick bed when he was praising the Lord. ክብር ለኢየሱስ ይሁን Glory be to Jesus. ክብር ለኢየሱስ Glory ይሁን be to Jesus. ሃሌሉያ Hallelujah. ሃሌሉያ Hallelujah. ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው Jesus Christ is Lord. ክብር ለኢየሱስ Glory ይሁን be to Jesus. ክብር ለኢየሱስ Glory ይሁን be to Jesus. አንድ ወንድሜን ልጥራስ Let me call a brother. ና May you come. አይደለም እሱና ባለቤቱ የዛሬ ተወሰነ ዓመት አደጋ ላይ ነበሩ He and his wife were in danger or in a challenge about 3 years ago. ክብር ለኢየሱስ ይሁን Glory be to Jesus. ክብር ለኢየሱስ ይሁን Glory be to Jesus. ሃሌሉያ Hallelujah. ሐዋሳ በነበርኩ ጊዜ ነው When pastor was stationed in Awasa, እጅሽን ባለሽበት አሳይኝ
The wife is ያው over እዛ there. ጋር አለች። Down in ክብር this row. ለኢየሱስ ይሁን። Hallelujah. Glory Amen. to Jesus. Hallelujah. እሷ የኔ የእምነት ትምህርት ቤቴ ናት። She is my faith school, said pastor. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Hallelujah. የነበረው ሁኔታ እሱም አደጋ ደርሶበት እጁ ተሰብሮ ነበር። He was involved in an accident. His hand was broken. ሃሌሉያ። Hallelujah. እሷ ሙሉ ሰውነቷ ስብርባሪ አድርጓታል። But her whole body was also almost crushed. ሃሌሉያ። Hallelujah. ነገር ግን ሄደን እኛ በሰማን ጊዜ ተደናግጠን ሄደን So when they heard, they were so much scared and dreaded, and then went. እሷ ተዘምራለች። She was singing. ሃሌሉያ Hallelujah. ሃሌሉያ። Hallelujah. በፍጹም አይቻልም በተባለበት ሁኔታ ውስጥ ነበረች። She was in a situation that everything was ትተርፋለች impossible. ያላ የለም። Nobody said she will be saved or she will live again. መኪናውን የሆነውን ነገር በፎቶ ብታዩት ከዚህ ውስጥ ሰው ይወጣል ወይ ነው የምትሉት? If you see the car which was involved in an ሴኖ accident, ትራክ ነው ሙሉ ለሙሉ ዳሜጅ አደረገ። it was run over by a እላያቸው Sino ላይ truck, the ወጣው። huge truck, and nobody will imagine anybody will be saved in that ሕፃን car. ልጅ አራስ ልጅ ይዛ ነበር። And she was also holding in her አንዲት hand ነገር another አልሆነችም። small baby. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Hallelujah. And there was no scratch on the baby as well. ሃሌሉያ Hallelujah. ሃሌሉያ። Hallelujah. ምንም አትንቀሳቀስም። ዛሬ አሁን ስራ እየሰራች ነው ያለችው በወከር እየተንቀሳቀሰች። Now she is walking with a walker. She is working. We give glory to God. ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። Glory be to God. ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። Glory be to God. ሃሌሉያ። Hallelujah. ያሉበትን ሁኔታ ያኔ የሚያማርሩ ቢሆኑ If they were now so bitter because of the circumstance in which they were, ብዙ ህዝብ ከንፈር ሊመጥ ይመጣ ነበር። many people would have shown እሷ pity. ግን የአባቴ የቢሾፕ ዴቪድ ኦየዴፖ አምላክ ያስነሳኛል እያለች ትዘምራለች። But she was singing, the God of my father Bishop David Oyedepo የዊነር will make me አምላክ walk back again. የዊነር አምላክ ያስነሳኛል እያለች The ትዘምራለች። God of winner shall lift me up again. እግዚአብሔር አነሳት። And the Lord lifted her up. ኢየሱስ ጌታ። Jesus is እግዚአብሔር Lord. ይባርክ። The Lord bless you. ሃሌሉያ። Hallelujah. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory be እግዚአብሔር to ይባርክሽ Jesus. የኔ። The Lord bless you, ሃሌሉያ። sister. Hallelujah. ኢየሱስ ጌታ ነው። Jesus is ያደረገው እግዚአብሔር ነው። It is God that did it. ምክንያቱም ሁኔታውን አልተቀበሉትም። Because they did not accept the situation. ማመስገን መረጡ። But they preferred to thank the Lord. ክብር ለኢየሱስ Glory ይሁን። be to Jesus. ሃሌሉያ። Hallelujah. ከጎናቸው ያለውን ሰው የከበበን ሁኔታ አትምረጥ በሉት። Tell somebody by your side, choose not the situation in which you are, ማመስገንን ምረጥ but በሉት። choose to thank the Lord. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory be to Jesus. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory be to Jesus. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory be to Jesus. ሃሌሉያ። Hallelujah. ስለዚህ አንዳንድ ሰው የሆነ ሁኔታ ሲደርስበት Some people, when they face some situation or ከንፈር challenge, የሚመጥለት ይፈልጋል። they need people to pity them. በቀረህ እስትንፋስ እግዚአብሔርን አመስግን። But I advise you, thank the Lord with the spirit that is remaining within you. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory be to Jesus. የኛ ማጽናናት ከንቱ ነው። Because the condolence of man is nothing. It's vanity. በቃ ከንፈሩ Pity. መጦ It will just lick the lips like feeling pity, showing pity. እንትና ዶክተር እንትና ጋር ሄዳል። Did you visit Dr. So-and-so? እዛ ለምን በዛ ቀን ወጣችሁ? ምን አንቀዠቀዣችሁ? Why did you even go out that day? You should have stayed home. ሃሌሉያ። Hallelujah. ሌላ ቁስል ይጨምርብሃል። We'll put another wound again. እንደዚህ አይነት ሰዎች ባካችሁ አትሄዱ የተጎዱ ሰዎች ጋር። This kind of people, please do not visit people who are involved in challenge or ሃሌሉያ። accident. Hallelujah. ለቅሶ ሊደርስ ይሄደና Some people to go to mourning houses ከቀብር በኋላ እኮ ነው after the burial. ዶክተር እንትና ጋር ወስዳችሁት ነበር? Had you taken him to Dr. So-so? አውጣና ውሰደዋ። You take him from the grave and take him to the doctor. ሃሌሉያ። Hallelujah. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory be to Jesus. ከቀብር በኋላ ተሰልስት ምናምን ተሚሉት በኋላ ይመጣና እንትና እንደዚህ አድርጓችሁ ነበር ከእንትና ጋር። After burial, after even the third day, እባካችሁ እንደዚህ They አይነት still ask ሰዎች him. እንደዚህ የተጎዱ ሰዎች ጋር አትሂዱ። በቃ ይቅርባችሁ። please do not visit ማትችሉ this ከሆነ kind of people. You ክብር people ለኢየሱስ who ይሁን። condemn them in a negative way. የምታበረቱ ሁኑ። But be strengthens of your brother. ሃሌሉያ። Hallelujah. በቃ አለፈ። እግዚአብሔር ይመስገን። It has now passed. Praise the Lord. ሃሌሉያ Hallelujah. ሃሌሉያ። Hallelujah. እግዚአብሔር አዋቂ ነው። The Lord knows. He's አሜን። omniscient. Hallelujah. ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። Jesus Christ is Lord. አልተጣላችሁኝም ብዬ አምናለሁ።
I hope you are not offended. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory be to Jesus. ክብር ለኢየሱስ Glory ይሁን። be to Jesus. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory be to Jesus. ሃሌሉያ። Hallelujah. ዛሬ የበረከት ዝናብ ቀን ነው። So today is day of showers of blessings. እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በእያንዳንዳችሁ ሕይወት ላይ የበረከትን ዝናብ ያደርጋል። The Lord will put showers of blessings upon each and everyone's life. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory be to Jesus. ነገር ግን እሱን ለማመስገን የተሰጣችሁ ነው። But you should be committed to thank the Lord. ለሱ ታዛዦች ሁኑ። You have to be obedient unto Him. እግዚአብሔር ነገሮቻችሁን ይቀየራል። And the Lord will transform your story. መጽሐፍ ቅዱሳችን ሕዝቅኤል መጽሐፍ ላይ ምዕራፍ 34 ቁጥር 5-26 ሲናገር In the book of Ezekiel chapter 34, የሰላምን ቃል ኪዳን ከነርሱ ጋር ገባለሁ፣ ክፉዎች አራዊትም በምድረ በዳ አጠፋለሁ፣ ተዘልለውም በምድረ በዳ ይኖራሉ። and I will make a covenant of peace, and I will cause the evil beasts to cease out of the land, and they shall dwell safely in the wilderness and sleep in the woods. በዱርም ውስጥ ይተኛሉ አለ። They will sleep in the woods. Wow. ይህ አጠያያቂ ነው። This is በምድረ በዳ ተዘልለው ይኖራሉ፣ በዱርም ውስጥ ይተኛሉ። They shall dwell in safety or safely in wilderness and sleep in the woods. ቁጥር 26 መልሱን ይሰጠናል። Verse 26 gives the answer. እነሱም በኮረብታ ዙሪያ ያሉት ስፍራዎች ለበረከት አደርጋቸዋለሁ፣ ዝናቡም በጊዜ ይወርዳል፣ የበረከትም ዝናብ ይሆናል። And I will make them and the places round about my hill a blessing, and I will cause the shower to come down in his season. There shall be showers of blessing. ምክንያቱም በምድረ በዳ እንኳ ቢሆን Even though it is a wilderness, አንተ ብቻህን ትለመልማለህ። you shall flourish as a person. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory be to Jesus. ከጎናቸው ያለውን ሰው ዙሪያ ምንም ምድረ በዳ ቢሆን በሉ፣ Even though your surrounding is a wilderness, tell አንተ somebody by ግን your side, ትለመልማለህ በሉ። but thou shalt keep flourishing. ኢየሱስ ጌታ ነው። Jesus Christ is Lord. ክብር ለኢየሱስ Glory ይሁን። be to Jesus. ምክንያቱም እግዚአብሔር ላንተ ብቻ እርጥበትን ላንተ ብቻ ዝናብ ያዘንባል። Because the Lord shall send dew, shall send rain just for you. ሃሌሉያ። Hallelujah. ኤልያስ ዋሻ ውስጥ ነበረ Elias was in a cave ብቻውን። alone. ክብር ለኢየሱስ Glory ይሁን። be to Jesus. ቁራ ላከ እሱን ለመመገብ። And he sent a crow to feed him. ታዲያ ኤልያስን በብሉይ ኪዳን በቁራ የመገበ አምላክ God that fed Elias ላንተ by እንዴት the rabbit ዝናብን in the አያዘንብም? Old Testament. How በጌታ not more በኢየሱስ send ክርስቶስ you ስም። him for you. I'm a showers of blessing. በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም In the mighty name of Jesus. ከዚህ ሰዓት ጀምሮ Beginning from this hour. ምድረ በዳችሁ ይለምለም፣ All you wilderness may ምድረ flourish. በዳችሁ ይለምለም May you wilderness flourish. በጌታ በኢየሱስ In the ስም። mighty name of Jesus. አሜን። Amen. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory be to Jesus. አሜን። Amen. ሃሌሉያ። Hallelujah. ነገር ግን እንደ አብርሃም መታዘዝ። But we have to be obedient like Abraham. አብርሃም ታዛዥ ነበር። Abraham was obedient. በሄደበት ስፍራ ሁሉ ልምላሜ ነበር። Wherever he goes, there was flourishing. ምዕራፍ 22 ዘፍጥረት ምዕራፍ 22 ከቁጥር 16-18 ሲናገር In the book of Genesis chapter 22 እንዲህም from አለው፣ verse እግዚአብሔር 18, በራሴ ማልኩ ይላል፣ ይህን ነገር አድርገሃልና አንድ ልጅን አልከለከልክምና በእውነት በረከት እባርካለሁ፣ ዘርህ እንደ ሰማይ ከዋክብት በባህር ዳር እንዳለ አሸዋ አበዛዋለሁ፣ ዘርህ የጠላቶችን ደጅ ይወርሳል፣ የምድር አሕዛብ ሁሉ በዘርህ ይባረካሉ፣ ቃሌን ሰምተሃልና። in that in blessing I will bless thee, in multiplying I will multiply in thee, and thy seed shall as the stars of the heaven and the sun which is upon the seashore, and they shall possess the gates of their enemies. In your blessing I will bless you, and they will take the territory of their enemies. ሃሌሉያ። Hallelujah. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Hallelujah. Glory to ስለዚህ Jesus. እንደ አብርሃም መታዘዝ ያስፈልጋል። So we have to obey like Abraham. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory be to Jesus. ለዚህ ነው ዘፍጥረት 24:1 ላይ ሲናገር In verse 24 verse 1, አብርሃም ሸመገለ፣ ዘመኑም አረጀ፣ እግዚአብሔር አብርሃምን በሥራ ሁሉ ባረከው ይላል። Abraham was old and well stricken in age, and the Lord blessed Abraham in all things. በሥራችሁ ሁሉ መባረክ ይሁንላችሁ። May you be blessed in all things. በሥራችሁ ሁሉ መባረክ May ይሁንላችሁ። you be blessed in everything you do. ሌላው ተቀባይነት ያለው አገልግሎት ልክ እንደ ኢዮብ ይኑራችሁ። Also, let you have an acceptable service unto the Lord like እግዚአብሔር Job. ሁሉንም አይቀበልም። Because God does not accept everything. ሁሉንም
አገልግሎት He አይቀበልም። will not accept all your services. እግዚአብሔር የራሱ የሚቀበልበት መስፈርት አለው። Because he has his own requirements to accept your ኢዮብ services. ምዕራፍ 1 ላይ ከቁጥር 1 እስከ 3 ተመለከቱ። When you see the book of Job chapter 1 from verse 1 to ዖፅ 3. በሚባል አገር ስሙ ኢዮብ የተባለ አንድ ሰው ነበር። ያ ሰው ፍጹም ቅን እግዚአብሔርን የሚፈራ ከክፋት የራቀ ነበር ይላል። There was a man in the land of Uz whose name was Job, and that man was perfect and upright, and the one that feared God and eschewed evil. ተመልከቱ ፍጹምና ቅን He was perfect and meek እግዚአብሔርን የሚፈራ and feared the Lord ከክፋት የራቀ and eschewed evil. እግዚአብሔር የዚህ አይነቱን አገልጋይ ነው የሚቀበለው። The Lord accepts such kind of person that ፍጹም ministers him. ቅን እግዚአብሔርን የሚፈራ ከክፋት የራቀ A perfect person, an upright person who fears the Lord and eschewed evil. ለዚህ ነው ቁጥር 8 ላይ ሲናገር That's why in verse 8, በውኑ ባሪያዬ ዳዊትን አየው አለው። have you seen my servant ባሪያዬ Job? ብሎ ተቀብሎታል። He even accepted him as his own servant. ሃሌሉያ Hallelujah. ባሪያዬ ብሎ He ተቀብሎታል። accepted him as his own ክብር servant. ለኢየሱስ ይሁን። Glory be to ስለዚህ Jesus. አገልግሎቱ ማየት ትችላላችሁ። ምዕራፍ 29 ከቁጥር 4 እስከ 17 You can see his ministry or his services in verse 29 ለድሃ from verse አደጉ 27. ለችግረኛው ሁሉ እንዴት ያገለግል እንደነበረ ታያላችሁ። Because he was serving and ministering all the poor and helping everyone. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory be to Jesus. ከጥፋቱ በኋላ ከዛ ከ9 ወር የጥፋቱ በኋላ ግን ኢዮብ 42 ላይ ከ12 እስከ 13 ስትመለከቱ But after all the challenges, the chaos and the problem in Job chapter 42 from verse 12, እግዚአብሔር ከፊተኛው ይልቅ የኋለኛው ለኢዮብ ባረከ ይላል። and the Lord blessed Job more than the beginning. እግዚአብሔር ከፊተኛው ይልቅ ባረከ። He blessed him more than his beginning. የእግዚአብሔር በረከት መጣ። And the blessing of the Lord came በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ in the mighty name of Jesus. ከበፊቱ ይልቅ የሚል በረከት ያገኛችሁ። May the Lord send you a blessing that is better than the ልክ previous እንደ one. ኢዮብ ከበፊቱ ይልቅ የሚል በረከት ያገኛችሁ። May the blessing that is the same like Job that is better than the previous encounter you. ሌላው የበረከት ዝናብ መጠየቅ ልክ እንደ ዳዊት ለመንግስቱ መስፋት ውጤታማ የሆነ ጥረት ማድረግ ነው። Also, like David, to enjoy the source of blessings, we have to walk the hardest, like David, for the expansion of the kingdom of God and the interest of the kingdom of ክብር God. ለእግዚአብሔር ይሁን። Glory be to Jesus. ዳዊት David, በልቡ ውስጥ ያለው እግዚአብሔር ነው። it was only God that was in his ለዚህ ነው heart. አንደኛ ዜና ምዕራፍ 29 ቁጥር 3 ላይ ሲናገር That's why in the book of First Chronicles chapter 29, ከዚህም በላይ የአምላኬን ቤት ስለወደድኩ አለ። even more than this, for I loved the house of my God. ለመቅደሱ ካዘጋጀሁት ሁሉ ሌላ የግል ገንዘብ የሚሆን I have mine own proper good of gold and silver which I give to the house of God. ወርቅና ብር አለኝና ለአምላኬ ቤት ሰጥቼዋለሁ። Over and above that I have prepared for the holy house. ሃሌሉያ Hallelujah. ያለውን እሱ አይሆንና ከማችቼ ተራራ ሰራለሁ ብሎ አስቦ አያውቅም። He has never now said or thought I will accumulate and build a mountain. ሃሌሉያ Hallelujah. ልቡ ያለው የእግዚአብሔር ቤት ነው። All his heart was in the house of the Lord. እንዴት የእግዚአብሔር ታቦት በድንኳን ሆኖ እኔ ቤት እተኛለሁ የሚል How ሰው will the ark of the Lord will be out in a tent and I sleep in a house? ለእግዚአብሔር ነገር ያሳስበዋል። So he was concerned about the things of God. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory be to Jesus. እግዚአብሔር ባሪያ ቢሾፕ ዴቪድ ኦየዴፖ ሲናገሩ Bishop Oyedepo speaking. ሃሌሉያ Hallelujah. መጽሐፌን ልታነቡ ትችላላችሁ። He said, you may read my books, ስብከቶቼን ልትሰሙ you ትችላላችሁ። may hear my preaching, በልቤ ያለውን ነገር ካላገኛችሁ ግን አይጠቅማችሁም but ይላል። unless you encounter or you get what is in my heart, it does not benefit you. ሃሌሉያ Hallelujah. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory be to Jesus. እኔ የእሳቸው የሆነ ነገራቸው ቢቆረጥ ማቴዎስ 6:33 ነው የሚወጣው። Even any part of his body may be cut, it's only Matthew 6:33 that comes out of it. ሃሌሉያ Hallelujah. ይናገራሉ። He will say ከእንቅልፌ all the time. ስነቃ እንኳ እሱ ነው አሉ። He said, even when I woke up, it is God. የሚያነቃቸው ነገር የእግዚአብሔር መንግስት ስራ ነው። All that woke him up is the thing of the kingdom.
ሃሌሉያ Hallelujah. በጌታ በኢየሱስ ስም ይህን ጸጋ ተቀበሉ Receive the grace in the mighty name of Jesus. በኢየሱስ ስም ይህን ጸጋ ተቀበሉ Receive this grace in the mighty name of Jesus. ለአምላኬ ቤት ሰጥቼዋለሁ He አለ said, I have given it to the house of የግል my God. ገንዘቤ እንኳን ቢሆን ለአምላኬ ቤት ሰጥቼዋለሁ Even my personal belongings, I have given it to the house of my ያን God. ስናደርግ ነው እግዚአብሔር በበረከት ዝናብ የሚጎበኝ It's when we do that the Lord visits us with the showers of blessings. ሃሌሉያ Hallelujah. ሌላው ልክ እንደ አብርሃም የካህን በረከት ነው The other thing is the blessing of the priestly blessing like Abraham. እግዚአብሔር በየቤቱ ካህናትን አስቀምጧል The Lord has put priests in every house. ስለዚህ የካህን በረከት ያስፈልጋቸዋል So we need the priestly blessing. ዘውልቅ ምዕራፍ 6 ከቁጥር 23 ከ27 ሲናገር In the book of Numbers chapter 6 from verse 23. ለአሮን ልጆች ንገራቸው የእስራኤል ልጆች ስትባርካቸው እንዲህ በላቸው ይላል And speak unto Aaron and to his sons, saying, On this wise ye shall bless the ዛሬ children እንደ of እግዚአብሔር Israel. ካህን በዚሁ ቃል እባርካቸዋለሁ Saying unto them, I will bless you with this same word. ካመናችሁ አሜን If you ትላላችሁ believe, you say amen. እግዚአብሔር ይባርክ The Lord bless thee ይጠብቅ and keep thee. እግዚአብሔር ፊቱን ያብራል The Lord make his face ይራራል shine upon thee and be gracious እግዚአብሔር unto ፊቱን thee. በእናንተ ላይ ያንሳ The Lord lift up his countenance upon ሰላሙን thee ይስጣችሁ and give thee peace. እንዲሁ ስሜን በእስራኤል ልጆች ላይ ያደርጋሉ ካህኑ ይሄን ነው የሚያደርገው And they shall put my name upon the children of Israel, and I will bless ከዛ them. በኋላ እኔም እባረካቸዋለሁ And I will bless them. ካህኑ ትንሽም ይሁን Whether the priest is a small ትልቅም one ይሁን or a big one, እሱ የተናገረውን ግን all is እኔ spoken. አጸናለሁ እኔ እባረካለሁ አለ The Lord said, I will establish it and I will bless it. ሃሌሉያ Hallelujah. ቀደም አንድ እውነት የሆነ ግን ፈገግ የሚያደርግ ነገር ነገርኳቸው I told you earlier something that is brutally true but made them laugh. እንጥሌ እስኪንቀለቀል ድረስ እባርካለሁ አንዱ ጉባኤ ላይ I was now blessing the people until my throat went out of me. ከፊት ሆነ አንዷ But somebody that was sitting in the front. ሃሌሉያ Amen. ሃሌሉያ Hallelujah. በቅንድቧ ነው አሜን የምትለው She was thanking the Lord with eyebrow, ክብር ለኢየሱስ ይሁን eyelash. ክብር Glory to ለኢየሱስ Jesus. ይሁን Glory be to Jesus. ሃሌሉያ Hallelujah. ሃሌሉያ Hallelujah. በአንደበታችን ካመን መናገር ነው If we believe it, we have to say it. ሰው በልቡ አምኖ በአፉ መስክሮ ይድናል ይላል For a man believes in his heart and then testifies. መዳናችን እንኳን አንደበታችን ላይ ነው Even our salvation is upon our tongue. እግዚአብሔር ቃል ሲናገር አፍን አስፋን የሞላዋል The Bible says, open thy mouth wide and I will ካህኑ fill it. መሰዊያ ላይ ሆኖ በሚያውጅበት ጊዜ When the priest declares from the altar, ካላመንን ችግር የለም ካመንን ግን በቅንድብ ሳይሆን አሜን if we don't believe, it doesn't matter. But if we believe, not with our eyebrow or eyelash, shout the biggest amen. ክብር ለኢየሱስ ይሁን Glory be to Jesus. አንዳንድ ሰው ጉባኤ ውስጥ ሆኖ ሞባይል ይጎረጉራል Somebody sitting in the congregation is checking his phone. አሜን አይልም ምን አይልም Doesn't say amen or whatever. ሃሌሉያ አንዳንዱ ቻት ያደርጋል ቸርች ውስጥ እኮ ቻት የሚያደርጉ ሰዎች አሉ Some are chatting, being in the church. ሃሌሉያ Hallelujah. ሃሌሉያ Hallelujah. ክብር ለኢየሱስ ይሁን Glory be to Jesus. ክብር ለኢየሱስ ይሁን Glory be to Jesus. ውጪ ካለው ዓለም ተቋርጠ እዚህ ካልመጣ Unless you disconnect from the outer world and be here, ከእግዚአብሔር መስማት አትችልም you cannot hear from God. እዚህ ስንሆን ሙሉ When we are ለሙሉ here. እዚህ ነን The whole body, whole being should be here. ክብር ለኢየሱስ Glory ይሁን be to Jesus. ክብር ለኢየሱስ Glory be to Jesus. አንዳንዱ አሎ 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 እያለ ይወጣል ከቸርች Some will lift the phone, say hello, and walk out. አዳማ በነበርኩ ጊዜ አንዷ Pastor, ልክ when እንዲህ he was in እያገለገልክ Adama, አሎ 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 እያለች ወጣች she said በበር በዛ hello and went out. በዚህ በኩል መስኮቱ አጭር ነበረ And the window was short this way. እና I could see. ትንሽ ቆይታ ዘላ ገባች በዛ She came out through, came in through the window. እኔ በቃ እሳት ነደደ ሰውነቴ ላይ And the pastor was on fire. ለካ ራቆቱን መለመላውን የሆነ እብድ ድንጋይ ተሸክሞ መጥቶባት ነው It was now a crazy person who lost his mind with the whole being now coming against her with a stone. ሃሌሉያ Hallelujah. መጣ ተንደርድራ ፊት የመጣች She came to the front.
እግዚአብሔር ከዚህ ይጠብቃችሁ። May the Lord keep you from this. አርፋችሁ ተቀመጡ። So sit properly and quietly. ሃሌሉያ Hallelujah. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory be to Jesus. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory be to Jesus. ሌላው የወላጅ በረከት በወላጅ በረከት ነው የበረከት ዝናብ የሚያገኘን። The other thing is a paternal maternal blessing. ዮሴፍ የወላጁ የአባቱ የያዕቆብ በረከት በላዩ ላይ ነበር። Joseph was upon his head, the blessing of his father Jacob was upon his head. ዘፍጥረት 49 ከ22 እስከ 26 እናንተ አንብቡት። You can see Genesis 49 from 22. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory be to Jesus. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory be to Jesus. ያ በረከት ነው እሱን የጠበቀው። ቀስተኞች አስቸገሩት ይላል። Archers were bothering him, but the blessing of his ነገር father ግን kept እሱ him. ወጣ እንደ ጸና ቀረ ይላል። But he went out, he was established. በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከወላጆቻችሁ በረከት ጋር መገናኘት ይሁንላችሁ። May you encounter with the blessing of your parents in the mighty name of አትናቁ Jesus. ወላጆቻችሁን። Despise not your parents. አክብሯቸው። ያላከበራችኋቸው ወላጆቻችሁ አይባርኳችሁም። Oh, the family, your parents, you don't bless and honor them will ኢቭን not bless እነሱ you. ቢባርኳችሁ ካላከበራችኋቸው If- በረከቱን የሚያጸናው እግዚአብሔር ስለሆነ እናንተ ላይ አያርፍም። Even if they bless you, if you don't honor them, for it is God that establishes the blessing will not rest upon you. ሃሌሉያ። Hallelujah. በግልጽም በስውርም አክብሯቸው። So openly or in the hidden, honor them. ዳግም ተወለዱ አልተወለዱ አክብሯቸው። Whether they are born again or not, honor them. የተማሩ ሆኖ ያልተማሩ ሆኖ አክብሯቸው። Whether they are educated or not, honor them. እግዚአብሔር በረከቱን በእናንተ ላይ ያጸናል። And the Lord will establish His blessing upon you. ክብር ለኢየሱስ Glory be ይሁን። to Jesus. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory be to አንድ Jesus. ሰው አንድ ነገር ተቀብሏል። Has anyone received anything? ዛሬ እግዚአብሔር አንድ ሰው ላይ የበረከት ዝናብ ያደርጋል። The Lord will put showers of blessings upon somebody's head. ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። Jesus Christ is Lord. የእግዚአብሔር በረከት ባለጠጋ ታደርጋለህ፣ ሐዘንንም አትጨምርም The ይላል። blessing of the Lord maketh rich and add sorrow not to it. እያንዳንዱ ሐዘን ያመጣባችሁ ነገር ሁሉ ወደ በረከት ይቀየር። Everything that sorrow has caused you and brought to you, may it be transformed to a blessing in the በጌታ mighty name of በኢየሱስ Jesus. ስም ለበረከት It ይሆንላችሁ። is transformed into a blessing in the mighty name of Jesus. በኢየሱስ ስም ለበረከት ይሆንላችሁ። It will be for a blessing for you in Jesus' name. አንገቶቻችሁን ዝቅ አድርጉና እንጸልያለን። Let's bow down our heads as we pray. ሃሌሉያ። Hallelujah. ሁሉ ሰው ይጸልያል። Let all of us pray. ሁሉ ሰው ይጸልያል። Let all of us pray. ሃሌሉያ። Hallelujah. የበረከት ጅማሬ ኢየሱስ ነው። The beginning of blessings is Jesus. ሃሌሉያ። Hallelujah. በእንጨት ላይ የተሰቀለ ሁሉ የተረገመ ነው ተብሎ እንደጻፈ ክርስቶስ ኢየሱስ ከሕግ እርግማን ዋጀን ይላል። As it is written, cursed is he that is hung on a tree. Jesus was hung on a tree and now made as a blessing. ምክንያቱም ሲናገር ደግሞ የአብርሃም በረከት ወደ አሕዛብ በክርስቶስ ኢየሱስ ይደርሳቸው ዘንድ ነው ይላል። For the reason being that the blessing of Abraham may come to the Gentiles through Christ Jesus. ስለዚህ የበረከት መንገድ ኢየሱስ ነው። So Jesus is the avenue of blessing. ይህን ኢየሱስ እንድታገኙ ትፈልጋለሁ። I want you to receive this Jesus. ይህን ኢየሱስን ያላገኛችሁ All of you who have not met this Jesus, ቀኝ እጆቻችሁን ባላችሁበት ስፍራ ከፍ አድርጋችሁ አሳዩ። lift up your right hand wherever you are if you are not born again. እጸልይላችኋለሁ። I want to pray for you.